Welcome everyone. Te kani video ka batamay jong news nam bat nakatakadaw ngan wish pi happy new year. Ubleun kurkuy pi ubleun kurkuy ka yeng ka sem ka jong pi ka jingim ka jong pi. Ha ka karteng ka jong uji sukres udong pen em jongi. Kani ka video ka bam takasngi kani ka video ka bangan kran syapang ka jinget. Pretty basic topic. Henry nga ay karteng kani ka video ka jinget ka ba kumno. Jingim jongi ki khun kristan hi kadan arjat ka jinget. Ardot kajinget kawai kajinget ka belong transactional lani kajinget ka ba don kami kajinget ka liang ngan aya la kajingim ka jonga Jesus Christ tadon da ule shoy ki kamba kajingim ka jonga tadon da ura shoy kajing kelah kajingim ka jonga kata kadai kajinget ka belong transactional ka bay ka liang kata kalong kajinget thikum kajinget ka jong Thomas ka bawong tadon da ngan do yo i ngan sanget kata kadai kajinget ka badap da kajing arten sudah kum kita kajinget kim deh kayang kajong ublay kita kajay kajinget kiba kitan kaman panon kami ka hayo kabay kaliang kata kamlong ka bathamay tanapi puli ka gospel kat kumuyen is laong ba hakapor ka ba ujisu udon haka ministry ka gospel kat kumuyen is kalenong ka ba ar pulay apusa upsan ka report ya kani kong ba Shibun kibiro kilangit yaw tao Jesus Christ kilangit ya kata kakerteng ka jong Jesus Christ na marba kiyo iya ki kamba namarba kiyo i kikamba kiyo i nakatakadaw kisa ay katakajingit kita kalong katakajingit kablong transactional kabay kalyang bat ka tho shu ba ujisu shamla ay ladi haki shamla ay ban shani ay ladi haki haka jo ka context kalonong kabalay laong ba one way Pharisee manmit Nicodemus uwan ba ang Jesus Christ nahikay kini kikamba kiba mele amdan ubru ubala ban tat ana ublay udan bat Pi uniko di masru upan pau ba unget ya Jesus Christ uwan siya kajinget ya Jesus Christ namar ba uyo i kita kikama kajinget kacong uru kalong transactional kajinget kacong uru kalong kanongram kacong kajinget kacong uniko di masru kadai halor kajing yo i but Jesus Christ uong uniko di mas siya nganong kami talang dalak ha pan ubre umla ban rung ha kahima ka bleng pidan kam belong kibak ha arsin you need to be born again Gacu kelenong kabalay uji su ang unik do mas ang kumliba ublay ulay ukun jo ublak hamroy bat unu banget yu unom chacho unu banget ngidan kami kata kajinget kabalong shisur shidur teka ay kajinget in real sense in practical sense kay kajinget pasal of Hebrew kelenong kapakharway hang to katho syapang kajinget lang makajinget kadai kata kajing ngau scam kajing scam ha ka jingkermen faith is the substance of things hoped for haka ika bang yui hari haka jingkermen haka bang ikermen klem do i lenrei ringidan ni kata jingkermen kadi kata evidence iki bang ngim yo i ka ong kalenong ka bakhatway but haka tu ka ju kalenong la record iki babun ki riu kraw kyong ublay ki ba wan sha ublay lemba kajinget ka ba kimpat dayo iya uso jong kata kajinget riki wan namar bakinget tolong kata kajinget ka bangidan kam ban IT la di ublay kita kajinget ka bangidan kam ban ya keliang ba ublay kibun kibreo teng kinaong ba ngampat IT ya kajingim ka jong asu Jesus Christ balay pimpat IT namang ngadang kam ni isyoy kajing kalah kajingim ka jong katu kalalong ka transactional faith bat katu kalong ka ba ma katu kaday kajinget ka ba dap da kajing artatin Watlong kum gitu kibriyo kibaong ba anda nga lai ka deliverance lani kum gitu kibriyo kibaong ba nga IT yu yaladi siya Jesus Christ namar ba uji su ulapan kalay ka chingim ko nga IT yaladi siya Jesus Christ namar ba uji su ula deliver yang nga IT yu Jesus Christ namar uji su ula dap heal yang nga nagijing pang kajing shitam kato kadi ka jinget ka ba piu ay siya ublay namar ba pi kaliang transactional faith kum kita ka jinget kapans ko si ublay ay ba ka jinget ka jong pi kanong sisursidor ngan nget hami try wala da ngam light ru ngan ngej hami try wala da ngam yo e kajing hiaru ngan ngej hami try wala da ngalong ubakardu kanu ru kajing ngej ka bashisha ka bashisur ka bashidur ngej hu dan kita ka download yu ublay tangkan ni ka video ublay nu kurkuipi hallelujah